Pozdrav ljudi, moje ime je Milan Stefanović. Upravo sam kompletirao još jedan od mojih razvojnih i kvalifikacionih projekata za upis doktorskih studija građevinarstva pod naslovom Oplate i skele u građevinarstvu. Danas ću vam govoriti o vrstama, primjeni i specifikacijama pomenutih oplata i skela. Oplate predstavljaju privremene konstrukcije ili kalupe koje imaju zadatak da prihvate i oblikuju svežu betonsku masu i da joj daju projektovane dimenzije, ali i da sačuvaju beton od mogućih štetnih uticaja sve dok beton ne očvrsne i ne dobije željene mehaničke i druge karakteristike. Oplate se sastoje od montažnih tabli koje su ojačane nosećom konstrukcijom sposobnom da primi sva opterećenja i ostane čvrsta. Oplatne table se mogu izrađivati od drveta, čelika, šper ploče, aluminijuma i plastike, a noseću konstrukciju čini sistem od horizontalnih i vertikalnih metalnih ili drvenih profila. Svi delovi oplate su preko sistema podupirača i privremenih veza spojeni u stabilnu i krutu celinu. Najvažniji kriterijum pri izboru oplate je mogućnost pouzdane, učestale i dugotrajne upotrebe. Pravilnim izborom oplate postiže se bolji kvalitet betona i veća tačnost dimenzija ugrađenog betona. Od pravilnog izbora oplate zavisi i kvalitet rešavanja organizacionih tokova angažovanja radne snage. Usvajanje određenog tipa oplate i njegova eksploatacija zavise od niza faktora koji su obuhvaćeni tehničko-ekonomskom analizom. Najvažniji faktori su broj upotreba oplate, način vođenja horizontalnih i vertikalnih instalacija, rešenje problema vrata i prozora, očekivana brzina betoniranja, zahtevani kvalitet betona, vreme potrebno za montažu, odnosno demontažu 1 metra kvadratnog oplate, utrošak materijala za 1 metar kvadratni oplate, sigurnost rada angažovane radne snage, fleksibilnost oplate, to jest pogodnost oplate za formiranje različitih oblika i veličina, i pogodnost rada u zimskim uslovima. Ugrađena betonska masa pritiska beton i prenosi opterećenje na zidove oplate. To ću vam i dodatno ilustrovati. Imamo ugrađeni beton koji pritiska zidove oplate. Veličina tog pritiska zavisi od brzine betoniranja. Maksimalan pritisak na oplatu se smanjuje pri sporijem radu. Veličina tog pritiska zavisi i od temperature betona. Temperatura betona utiče na vreme vezivanja betona, a samim tim utiče i na veličinu pritiska. Zatim, veličina tog pritiska zavisi od sastava betonske mešavine i od gustine betona. Da bi pravilno isplanirali primjenu oplate, potrebno je statičkim proračunom i dimenzionisanjem odrediti najekonomičniju debljinu oplate, razmak podupirača i način ukrućivanja oplate. Potrebno je odrediti količinu materijala u zavisnosti od veličine fronta rada. Treba odrediti taktove ugrađivanja oplate. Zatim, predvideti svaki nastavak oplate. Potrebno je i detaljno analizirati tehnologiju radova, transport oplate, montažu, demontažu, skladištenje.
Spojna sredstva u izradi oplote su ekseri i zavrtnji. Također se koriste i metalni moždanici i metalne klamfe, koje su obično profila Fi12 ili Fi14. Prema načinu postavljanja i tehnologiji rada, oplote mogu biti: pod 1. klasične, pod 2. prenosne, pod 3. složene, pod 4. klizne. Klasične oplote se prave na mestu ugradnje i obično su od drveta. Prenosne oplote se prave za zidove i ploče, obično se izrađuju od čelika ili drveta. Složene oplote se prave za zahtevnije objekte, tipa tunela. Klizne oplote koristimo kada želimo da obezbedimo kontinuirani rad, odnosno kontinuirano betoniranje. Klizne oplote se koriste za izradu objekata velike visine, poput industrijskih dimnjaka, televizijskih tornjeva i sl. A također, klizne oplote se koriste i za izradu tunela. Kod oplota zidova, nakon postavljanja armature, oplota se postavlja sa obe strane zida. Za oplotne table su pričvršćene noseće konstrukcije, koje se sastoje iz horizontalnih i vertikalnih profila, koji su stabilizovani metalnim podupiračima. Koriste se i distanceri, koji služe za održavanje distance između oplotnih tabli. Montiraju se i radne platforme, kao što možete vidjeti, koje služe za kretanje radnika i ugradnju betona. Tehničke specifikacije propisuju da nakon skidanja oplate površina zidova mora biti potpuno ravna i spremna da na sebe primi završnu obradu, kao što su molarski radovi i drugo. Oplata stubova treba da bude projektovana tako da može da izdrži visoke pritiske svežeg betona i zbog toga je posebno važno dobro i pažljivo zatvoriti spojeve između oplota. U visokogradnji su mnogi stubovi raspoređeni na obodu objekta. Sad ću vam to skicirati. Recimo imamo jedan stub na obodu, čime su dve strane uvek nedostupne za podupiranje. To se rešava kosim podupiračima. Koji se zaključavaju uvek sa dostupne strane. Na vrhu oplote za stub formira se radna platforma do koje vode lestvice. Oplota za međuspratne ploče se sastoji od čvrste i ravne površine, izrađene od vodonepropusnih tabli, oslonjenih na sistem drvenih ili metalnih nosača, koji svoje opterećenje preko metalnih podupirača prenose na stabilan oslonac. To ću vam iskicirati. Imamo sistem drvenih ili metalnih nosača, preko njih se montira oplotna tabla,
Celokupno opterećenje je preko metalnih podupirača preneseno na stabilan oslonac. Savremeni način formiranja oplata podrazumeva izradu modularnih tabli, a također su u upotrebi i oplatni stolovi. Upotreba oplatnih stolova značajno smanjuje troškove radnog vremena i materijala, lako se transportuju kranom i jednostavno montiraju. Oplate za grede su u sklopu armirano-betonskih međuspratnih konstrukcija. Formiraju se dodavanjem odgovarajućih oplatnih proširenja u oplati za ploče. Tokom montaže oplate za tunel formiraju se skele, radne platforme i pomoćne konstrukcije koje su potrebne za kretanje radnika i ugradnju betona. Da bi se takva složena konstrukcija jednostavno kretala kroz tunel, ona je oslonjena preko čvrstih nosača na šine ili točkove sa pneumaticima, pa kad završimo betoniranje jednog segmenta, cela oplatna konstrukcija se pomera preko šina i sprema se za betoniranje narednog segmenta. Ako želimo da površina betona ima lep izgled, koristimo struktur betone. Oplata za struktur betone na svojim radnim površinama ima matrice od poliuretana izlivene tako da na vidljivoj strani objekta daju željenu teksturu. Premazi za oplate su ulja na bazi mineralne osnove i koriste se da bi se ublažila adhezija između betona i oplate. Između betona i oplate se formira zaštitni sloj, sposoban da izdrži radna opterećenja u fazi ugrađivanja svežeg betona. Skele su privremene konstrukcije koje služe za pristup svim delovima objekta u izgradnji, rekonstrukciji ili restauraciji. Skele se koriste i kao dopuna oplatnim sistemima, gde imaju zadatak preuzimanja opterećenja koje prenose na stabilan oslonac. Opterećenja koje skele preuzimaju jesu sopstvena težina konstrukcije, kao i težina povremenog opterećenja. Ramovske skele se koriste kada su u pitanju objekti koji imaju pravilan geometrijski oblik sa pravouglavnom ili kvadratnom osnovom. Na tabli sam nacrtao jedan primer ramovske oplate. Jednostavno se montiraju i demontiraju, bezbedne su i stabilne. Višesmerne građevinske skele su skele modularnog tipa. One su lako uklopive u zavisnosti od potrebe. Kako im i samo ime kaže, višesmerne građevinske skele se montiraju tako da prate objekte koji imaju osnovu koja je kružnog ili nekog drugog nepravilnog oblika. Pokretne skele su skele na točkovima. One mogu biti različitih visina, koriste se za razne namene, jer se lako i bezbedno pomeraju iz jedne tačke u drugu. Radne platforme mogu biti pokretne i stacionarne. Pokretne radne platforme imaju visinu do 15 metara, dok stacionarne radne platforme imaju visinu do 30 metara.